Yebu chaira. Yenda kuzakale programa ndimwire mamuna aoneke museshi. Akora ukashita ishani karimva. Yebu ndakuzakale yebu kwa kumkuza. Yenda kale mashikesi yaonde. Yebu kwera kuma. Arenkada kuzani mwepo yepo na huyu. Mwenzi kuzeni kushuti. Enda yepo. Wini ni mwanakazi. Ufa bwino. Msoro amuna ningati wepo. Enda mungakhala pano. Ine pano ndashoka ndingomba mungontolaru. Kutambe kutenge virari kushoka ora enda huku ora huku. Wadzati dzabwera marenda amwe ati karana pira. Bana ati pambwera mashefi. Akupita mui na mui. Akunembesa dzina. Oh, bilani. Oh, ngali. Oh, betul. Moyo rani. Ya, sisi chefe. Nós somos membros do grupo PMA. Marani? Somos membros do grupo PMA. Estamos a andar neste bairro assim, distribuição de alimentos. Então, para o senhor escrever seu nome para receber alimentos. Mwepo ndimwe wamwara kutandiza coronavirus ndani. Yamaramba ni mzalini chizongine. Akora nishikala. Assinar seu nome. Assinar. Mami. Assinar aqui assim. Lewani ati asinari. Lewani mwana wangu ndio. Zinangu? Ndine misheki janje. Ari ni finari voice. Ndine misheki janje. Lembra finari voice? Mwananga, yepo ndo ndakufunza ndakusa ari finali. Kishkina. Baba mama ni msambalini kunembako mdanileta ufunza mali ndirudi. Nashi yombo washimuna embo. Faya ati jilambire poso finali huku. Mkwanisarini mbe ndusandika usengombe. Shikola kwa bili winda mulole saseto kune ndingukalamba. Ningafa jani ndaluza rudu. Enda winda muiza nda mulole sabrarani ngona ndijembo miremeno. Kuti Senhora mesmo tem ideia. Bea kutaka. Ideia. Na gea bane. Se não sabe assinar, pode dar algum documento assim de identificação. Se é BI, cédula ou ficha. Ndanombo fishambo. Mdzakale pabairo vatu vanombo komo nimbalengiwa. Adandishonderambo nyumba bvenu dzapsheria kubodzi. Nontenyu vana. Recuperar. Mufuna operar ine? Então pode dar cartão militar se tem. Militar? Ndibenda kufa demo ine. Não. Qualquer pessoa tem direito de ter cartão militar. Wanangu. Ndikona nangu ndikolikale manje. Bala kubwera kubvunza ri bei. Ndikanchemere bei bala kulamba. Então nditsakula kuti ati yanu ina ati fisha nilanda ridacha. Kulemba ni nzwalini. Enta momo ndikompleka mfunanyi. Mwamula mali militari. Militari wamama bwana mfuli mfunani pamba. Ne militari mwepo. Enta mvala ndinendepa. Ndipo militari mwepo. Msegindanje.